cyangwa se abakristo mu itorero, abakristo ba Kristo. Umuntu arakizwa ariko wareba ukuntu ameze, tumutandukanye n'uriya wateze hariya iriya ndangabirwa, tumutandukanye n'abariya baba mu mabara. Umuntu ukavuga ngo n'umuriri, ubu nyine umuririmbyi uwo mushira imbere y'umuntu wo mwibara, ntubatandukanye, kuko nawe afite ka gapira gaciye ukuboko kumwe kuri hanze, ukundi niko yambaye. Uwo ngo n'umukristo, ngo n'umuririmbyi, ngo n'umukorari, ngo araririmba ngo abantu bafashwe, arazamura gutya amaha yose ari ku musozi, arazamura gutya. Baby wambonye embarrassed manawe papa bwa kujya yabana funzi ndasa neza kandi umuntu agomba kuba smart, ariko katanga kora neza, kuko arashaka ngombe shense neza imbere y'abanyeshuri, umukate ngiye gutanga kare ngira nabi cyane kaka. Kora neza musimsina kadanse neza nikorari. Baby wambonye embarrassed manawe. Bantu mwese mudukurikiranye, kuko mubizi uyu ni umwanya w'amasomo, ndabigisha kuzerekeranye. Topic yacu iravuga ngo kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Impamvu muhamubona nambaye gutya, ijambo rya mbere abanyamakuru baheruka kuvuga ngo Papa Boy ngo azakina comedy ngo yambaye ibitenge. Azamuwe yambara ijipo n'ubundi bigirira yambaye ubundi ho nibyo ngiye kuvuga cyangwa agire gute ngo none ngo nabyo barabimwase, ngo ntakira umugabo, ngo kandi ngo ntari umusumo, ngo bamukuyeho no kuba umugore. Ndavuga ati nta kibazo, bampaye promotion. Noneho ubu nyine rero ndavuga ngo ubwo babinkuyeho reka nje ku majipo, kandi atari maremare ga zamini zizihazigara hano haruguru y'amafi isi. Uko gabaraje bavuge ka Papa Boy uko se nawe hari umuntu uko hari ikintu yoba kivuga nawe kumutera ikibazo. Naje mziyemeje ibyo bitusi byawe nari mbizi kuzobinduka, narashose narabimenyereye, ariko ukurikira ibyo ngiye kuvugira hano. Ariko namwe ko murabona ukuntu nambaye neza, uko se tuvuga ko ntaberewe. Nubwo kano gapira ari kagufi, ariko niko muza mwambara namwe. Suka bakora ari bo mu makanisa yanyu baza bambara sutu dupira bagahora bamanura babwira ngo muzamura amaboko bakamanura. Dore nuko baba bameze, dore abaririmbyi bo mu matorero yanyu ko ndabwira ba pasteri, dore ngo duheze Imana icubahiro,
ngo Yesu ashimwe. Haleluya, amen, amen, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, amen, haleluya, amen. Ube nkundebere nawe ngo uyu ni umukorari. Dore ukuboko kumwe kurazamuye, ukundi gufashe ihuzu. Dore urebe, ni ukuvuga ngo ntiyozamura amaboko yombi, kuko azi ko umwenda yambaye ari urukozasoni. Uwo ngo ni umuririmbyi guha uririmba ngo abwire abantu ubutumwa, ngo abashe gukura abantu mu byaha, ngo abajane ngo mu bugingo. Akaza n'ijipu. Dore iriga nagize nk'isoni gana nohoka. Nari kuzana twa tundi tugera hano. Wibuke yuko umuntu wambaye ijipu rigera aha, iyo agiye kwicara rizamuka rikagera aha. Uwo ni umukorari w'iki gihe. Bamwe bakazana ngo nibamuheze Bibiliya ngo ashireho, abenshi tibagira na za Bibiliya. Abandi ngo nibazana agatenge ngo ashireho, abandi ngo nibazane kafurari ashireho. Yemwe bakristo b'imperuka, mwiha agaciro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ndaza kubivugaho. Uzuja mu isoko ukagura ihuzu, iyi ngiyi urinda kugenda umanura kondo awuti. Reka ndeke kumarira amagambo yose mpagaze. Kanicare. Ayo, dore urebe nk'iri jipo, urebe ahantu rarigera. Atangire akurure. Ijipo rirakura se ryabaye umuntu, rirakura se ryabaye igiti. None se uzuja mu isoko, iyo myenda uzabambara baza bayikwambika ku ngufu. Si wowe uzugenda mu isoko ukayitorera ukayigura. Ukongura umuririmbyi ngo warakijijwe, ngo kuraja mu ijuru, ngo kurashaka kujanamo n'abandi mu ijuru. Reka dusomere ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri, ndabizi kutazisoma Bibiliya, ariko uyu munsi utegere papa boy. Abakorinto ba kabiri, uko ntazi naho Abakorinto bari. Ngaho rambura Bibiliya turebe. Arayifite se? Hari Bibiliya ufite? Ufite Bibiliya? Urayirambura se iri? Habe no mu telefone yawe, abandi bazazishira mu we ntayifite. Ngo numukorari, ngo numuririmbyi. Reka dusome ni mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 no ku murongo wa 3. Mu Bakorinto navuze gute? Wowe uhande navuze gute? Ko ndakura ngo dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 no ku murongo wa 3. Reka dusome Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 3. Haravuga ngo ntitugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ahubwo umbe ku murongo wa 4 ko havuga, ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Irindi jambo ryo muri Timoteyo sindisoma ariko ndarivuga. Riravuga ngo nta waba umusirikare wa Kristo ngo maze yishire mu by'ubugingo ngo abakinejejwe amwandike ubusirikare. Bishaka kuvuga ngo nta waba umukristo ngo narangiza azoza yambara nk'abisi, ngo narangiza abakinejeje shebuja cyangwa se umwami wiwe ari we Yesu Kristo cyangwa se Imana yacu. Nukuvuga ngo twebwe abitwa ko twakijijwe, hari abantu benshi bakeneye ko tubabera ba role model. Isi ntabwo ari itubera role model. Abakobwa mu kabari sibo twigiraho kwambara, twebwe baririmbyi cyangwa se abakristo mu itorero, abakristo ba Kristo. Umuntu arakizwa ariko warebe ukuntu ameze, tumutandukanye n'uriya wateze hariya iriya ndangabirwa, tumutandukanye n'abariya baba mu mabara. Umuntu ukavuga ngo ubu nyine umuririmbyi uwo mushira imbere y'umuntu wo mwibara, ntubatandukanye, kuko nawe afite ka gapira gaciye ukuboko kumwe, ukuboko kumwe kuri hanze, ukundi niko yambaye. Uwo ngo ni umukristo, ngo ni umuririmbyi, ngo ni umukorari, ngo araririmba ngo abantu bafashwe, arazamura gutya amaha yose ari ku musozi, arazamura gutya umubiri wiwe ukaza ushaka kuja hanze. Uwo ngo ni umuririmbyi. Dore urebe nawe uyu ni umuririmbyi wambaye rino jipo rimeze gutya. Nuko abari muri ibi amanura, ari muri ibi ngaho Bibiliya arayifashe. Bibiliya ni yashize aha ngaha, cyangwa se abandi bakazana udutambaro nitwo bashira hano, abandi bakazana ibitenge nibyo bashira hano. Eske
abashumba bacu ni mube maso. Izo ntama wahawe uzozibazwa. Uzobazwa iki? Wabigishije iki? Ni uwuhe muco wa Gikristo wabatoje? Kubera yuko Imana ntizokubaza ibyo itaguhaye. Abakristo, abashumba bacu batagihana, abashumba bacu batagitesha, abashumba bacu batagihugura, abashumba bacu batakibwira umuntu ngo nimubwira ngo aravuga ngo ndumurozi, ngo nimubwira ngo aravuga ngo ndumuzayifu, ngo nimubwira ngo abantu biki gihe mubwire wewe uko inshingano zawe reke kukumva ariko waramubwiye. Umuhugure, muteshe, muhugure kandi muhane. Musubire ku nshingano zanyu. Imana ntizokubaza. Imana umunsi yabajije babantu itaranto yabasigiye. Umunsi wa mwami yabajije wa mukire yabajije abantu itaranto. Buri muntu yari kamubaza ibihwanye n'ivyo yamusigiye. Uwo yasigiye zibiri yari kamubwira ngo amuheze zine. Uwo yasigiye imwe yari kamubwira ngo amuheze zibiri. Amuheze nimba yaracuruje kunguka. Nta muntu numwe yabajije ibirenze ivyo yamuhaye. Nawe abo bakristo Imana yaguhaye kuyobora. Abo bandi Imana yaguhaye kuyobora. Izo bakubaza niba uzuvuga ibivuye mu bushake bwawe utasomye mu ijambo ry'Imana. Muhane, muteshe, muhugure. Mu gitabo cya Timoteyo Paulo hagira Timoteyo uburyo agomba kuyobora itorero. Nukuvuga ngo ubu ngubu abakorari, abanyamasengesho, abayumbe tubatandukanye n'abandi bantu mu kabari. Ntaho batandukaniye n'indaya zo mu tubari. Ntaho batandukaniye. Aka gapira ubutahanzo wazanira agapira gafite umugongo uri gutyo. Umugongo wose uri gutyo. Gafite agashumi kaza gusa kakarenga hanga kagafatira hakwijoce kagakonkoboka. Abo ngabo ngo nibo bakristo ngo bari mu rugenzi rwo kuja mu ijuru. Ngo abandi bazobarebereho ngo nabo bamenye Kristo. Wewe Kristo waramumenye neza? Ese uwo Kristo wamenye nta kwigisha kwambara. Ubu kabuka icyambara nk'umwana w'igitambambuga. Uwo Kristo waramumenye neza? Bibiliya yavuze ngo twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ngo kandi ngo ntidushire mu gisitaza ngo mu nzira y'umuntu wari we wese, mu nzira ya mugenzi wacu. Igisitaza ni iki? Ninde muntu woza gukizwa hakubona wambaye amajipo arutwa nayiwe? Erega ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bahimbaze so mw'ijuru. Imirimo yawe bazabona abo mukorana zobereka imirimo myiza y'agakiza ukomora ku gakiza. Abo mwigana zobereka imirimo myiza ukomora ku gakiza. Abo muturanye muri quartier bazakubona imirimo myiza ukomora ku gakiza. Abo mugendana abaneiba bawe bari abo sumuza muri uhurira muri gym bazabakubona imirimo myiza. Bazabona ko uza wihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Bazakubona ko uri umuririmbyi cyangwa bazabagira ngo uri mugenzi wawe. Bakabona ntatandukaniro ntatofauti. Urebe nawe ijipo rizajya muri zamuka kuragogota ijipo rirakura ryabaye umuntu. Uzugenda mu isoko utekereza umwenda ugomba kugura. Wikwize wambare wikwize. Urebe nk'aka gapira dore umugongo wose kuri gutya. Abari hani nyuma kuri intebe y'inyuma ko barabona umugongo wawe wose hakaba n'igihe n'umwenda w'imbere uzamuka ukaza ugafatira hangaha. Umwenda w'imbere wawe kubera umwenda wambaye ngaho kuragenda gusumanura kuragenda umanura waguze utawubona. Tiyobanje kujya muri fitting, tiyobanje kugira aho wipimishiriza imyenda ngo wipime umwenda wirebe no mukiyo. Urebe kuberewe cyangwa utaberewe. Urebe ko uwo mwenda ugukwiriye cyangwa size yawe. Wabuze size yawe nimba utayizi ubanza ugende umenye size yawe. Iyi myenda nayambaye kugira ngo mbigishe abakristo ko tugomba kwambara. Za wambara umuntu abure critique kuri we. Urebe nawe niba bavuga ngo duheze Imana icubahiro agapira kazamutse uri muri ibi gusa kuramanura uri muri ibi kuramanura uri muri ukuboko kumwe nuku ukuboko kumwe kwafasha hangaha nuku nguku kumwe kurazamuye ukundi gufasha ihuzo. Ni mugende mumenye uwo mwizeye wariwe. Niba mutarakizwa mukizwe. Nimba warakira umwuka ariko nta muntu wakwakira umwuka ngo umwuka areke kumuhindura. Tibishoboka. Icoco nanye sinzacemera. Iki ni ikigaragaza yuko mu matorero menshi harimo abanyedini benshi kurenza abakristo. Abashumba bacu ni mube maso. Mwigisha ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Muhugure abakristo, muhugure abantu Imana yabazaniye mu matorero. Ni ukuvuga ngo rero umukristo agomba kwihesha agaciro. Ukambara neza urebe nk'aka gapira. Ko ndagira ngo nzamure icubahiro agapira akaba ariko kazamuka. Nkaba ndi muri ibi gusa ko ndamanura ko none se uko nguko wozamura amaboko uri umuririmbyi wozamura amaboko. Kuko ngira ngo duheze Imana icubahiro ukazugira kuko ga nuzamura naho hose hari amazamuka. Aho hose uramusigara wambaye gusa. Rero ubu nyine hagazeho na za mukondo wawuti ngo n'abakristo.
mugende mukizwe, mureke kuyoborwa n'isi, muyoborwe n'umwuka. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Abo nibo bana b'Imana. Apana bayoborwa n'ibije byose. Apana bayoborwa na za Facebook. Ukaza ushakira imyenda, donc abaroromodo bawe niba ari abo ku ma Facebook. Bariya abakorera Satani, bariya baba Freemason, bariya baba wapinga Kristo. Abo ngabo ngo nibo baroromodo bawe. Ngo nabonye wundi mwenda wasohotse ngo kuntu ngumese, ngo noneho ngo urabona ngo hahose ngo uyu mugongo wose ngo nta kintu gihari. Ngo hose ngo hari freeway. Donc nta mwenda uri hano. Hano akaba ariho hari agashumi kaza kagafata hano, kagafata ha. Nawe akaba ariho mwenda ujana mu rusengero. Habe no mu isoko ntiwemerewe kujana, ubundi umwenda ujana mu isoko, umwenda ujana ku ishuri. Ni nawe umwenda ugomba kuba uri comfortable yuko umwenda ujana mu rusengero. Titwambara neza ngo twikwize kubera ko tugiye mu rusengero. Twambara neza kuko dufite umwuka wera w'Imana utubwira ibikwiriye n'ibidakwiriye. Umwuka wera w'Imana akakubwira ngo umwenda wambaye si uw'abana b'Imana, si umuntu ushaka kwamamaza ubutumwa bwiza, si umuntu ushaka kuba urugero rwiza rwo kujana abantu kugakiza. Twiha agaciro k'abakozi b'Imana, ba perezida w'amakorali, ba perezida ba za ministeri. Ko murakora iki ko muhumirije? Abantu ko bari mu kutwambarira ubusa mu makanisa muri aho ngaho. Ba disciplinary ba za ministeri, ba disciplinary b'amakorali. Mu makanisa ba mwarimu na ba pastor na ba reverend na ba bishop na ba apostle. Mudatesha ngo muhane muhugure intama zanyu Imana yabahaye. Muzohakikije ko mubagejeje mu bwami bw'ijuru. Mubigishe Yesu, mubahate Yesu, mubigishe umwuka, mubahate umwuka, mubinginge, mubahendahende. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Urebe nawe nkiyihuza umukondo wose uri hanze. Ngo hari n'igihe usanga abashumba abantu bakora ibyo ngibyo kubera yuko abashumba nabona ari abanyantegenke. Tibabigisha, tibabahugura, tibabafatira umwanya kandi bitwa ngo nabayoboke b'itorero. Baje ego umuntu aza mw'itorero kugira ngo aze kwiga. Nuko tuba tugera mu makanisa ugasanga ibigomba gukorwa mu makanisa atari byo bikorwa. Igisirimba akaba aricyo gifata umwanya, igisirimba tikizigisha umuntu. Igisirimba tikizohugura umuntu. Ijambo dukuzwa n'ijambo, turerwa n'ijambo, tugakurwa n'ijambo, umwuka wera akadufasha, ariko igisirimba simvuza ko ari kibi, ariko iyo cabaye too much hapfa byinshi cyane mu itorero. Abantu babibikuri kandi bari mu itorero kuko nta mwanya baba bafashe w'ijambo wo kwigisha ijambo. Nta mwanya w'amasengesho, nta mwanya wo guhugura ubugihana, kuko igisirimba usanga cyatwaye umwanya munini kuruta uko ijambo ryatwara umwanya munini. Kandi ijambo nicyo kiba cyatuzanye mu itorero. Ahanini tuba twaje guhugurwa kugira ngo tumenye Imana yacu neza, tuyiramye tuyizi, tuyihimbaze tuyizi, tuyisobanukiye, tuyisenge tuyizi, dushobora no kuyibwira n'abandi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Paulo yaravuze ngo ngo muza muba mwiteguye gusubiza umuntu wese ngo bihwanye n'ibyiringiro byanyu, donc guhamya kwanyu, donc ico mwizeye muwe muri tayari kugisobanurira umuntu wari wese wabaza ibyerekanye n'ibyiringiro byanyu. Ariko se muzobimenya ryari? Mu gihe mutigishwa. Abashumba bacu muhaguruke, abashumba muhaguruke, mwongere mwicare ku ntebe zanyu zo kwigisha. Amajipu agera ahangaha, umuntu azozazana abari muri ibi, abari muri ibi, abari muri ibi, abari muri ibi, agenda amanura. Kuri amanura ijipu se rirakura? Ijipu ntirikura. Wariguze ariko rimeze ariko rizokomeza kumera. Mugende muhinduke, mumenye umwambaro witwa yuko ari umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ugaburiza Imana. Mureke gukoza umubiri wa Kristo isoni, mureke gukoza Imana mwizeye isoni. Niba umwuka wera mutawufite, musaba umwuka wera kugira ngo bagenderere. Umwuka wera n'umwarimu, iyo akuje amaze kugira ngo ikisi ciza, ikisi cyo akagenda agukura ku byo kamere yawe yakundaga byose. Mu gihe utari wapfa ku byo wakundaga, utari wakizwa, nturagakizwa, uracara mu bebe spirituel. Warakijijwe ariko uracara umwana mu gakiza. Mu gihe ugikunda ibyo wari ukunda mbere, utari wakira Kristo, uracara umwana mu gakiza, ukeneye kwigira imbere. Ngo mwigire imbere aho mubasha gutunganyirirwa rwose. Birakenewe yuko abaririmbyi bari muri za ministeri n'abakorali, bari mu matorero n'abakristo bandi muri rusange, tumenya uburyo tugomba kwifata, kuko turi abagabura b'ibya Kristo, turi abambasaderi b'Imana hano kuri isi. Birakenewe ko abantu batubona ngo nibabone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Jewe papa boy nuko ukunda babwiye, hatazogira umuntu uzovuga ikindi cyari cyo cyose. Ndaguhuguye nimba baravuze munyanga kumva ngo ntiyanze no kubona. Jewe mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom, bye. Yes, thank you Lord.